Atori bantura ya nguruki ni bakinyite ndene skuru ya kwana niode ya nguruki na gikeno gikatha gukenera mpumi cia skuru ije ni gwatirite Max Itarare gwete kairi kuma iri kwambirirwa akiaririo ntupobo mwarimu munene wa skuru ugite amwe na umbani bubo skuru ije ni thiritwe kirumirwa ni mathina nkabo na kinyari ararire ribathiurunkite tirire agahurugi bwancho bindege nturene iri akwina skuru ni ntupobo mobore mwarimu jo Timothy Gitonga augite ni bukubangaratania. Martin Mugambi na Chekinya. Rurwi rwimbo rwa ciari na nkinya atori banguruki wandia mwembekere gicigo mbunge kia Marabe bumiritie gukungwira maumithio ma cukuru yao ya gutinda ya nguruki. Haya ni maajabu, Mungu ametutendea maajabu, so tumefurahi sana, ndio maana unaona kijiji chote kiko hapa Amona nguruki guturia rietwa ritari riega kiri atori na nkinya kiri biongo bia ndeto. Timothy Gitongora nwe mwarimu munene wa cukuru enu ariuga aritwa kibao kuma ntura enu ya nguruki cukuru enu ya nguruki bakathungira university. Kila giatwikira kalugutela kagu kuma 2017 twarude KCSE ya mbere ni ori ambire tuona B+ tuona B- cia kwi 10 na twina C+ mwanke akwi 10 igatwira mwanka 20 twina 20 bakadi university this year neu ni breaking ni a breakthrough tukara tutirega tuona untu tabuka ire uku at least utentula eteka keno mundekana muji wina kana kamwe myande skuni ya villagers keno kenene kera kinyera na kwegwika kere aciari na nkinya atori bambara inu cia nguruki bakiuga gatiga nguruki ethambe na cukuru enu ya wethi na mbere kubathararira na ni umwende na mwana urale form 4 na nautega na krokete nkera ngai thank you mwana wakwa national school aki ntubathe ni school fees ndaja ndaria mwarimu amwitekiria ja thomera rutha ino gatukenete muto ya jiani tule twikurutana na nkuruki 10 bara bakathi university kuringa abo school ya twa ikuruketi na bainge nele ambere gutweka ngurukinde kuona mwana ugwete B+ na twa jiari antu bantura ituthagia school jiande kwa utukugwa tugweretwe muno mwanka tukwina mwanka ndaura mimero ntu bwa ukenera buri ana betu baruthite wega. Gitongara ruta akabuthia karakethagirwa kare ogwate gutire rurumba kumata kire cukuru ino cia secondary cia gutinda ino ni agility booster ni future ndaja muno negatunenkera mwiyoko tukamenya atona kire day school utiko ni digwira mwana alliance uri angirie kana ria gentu nikanda etuka no uri ithatu abali ya 3000 na bate sugumagwa mwaka ni ngiri kenda yetagwa lunch money. Kigerio ni gwagike cukuru ya nthaka yeko kiri gicigo mbunge gecuke gamba ng'ombe era ruta imwe rungi ai 10 ndute mbimbo ngere 27 mbi rungi 55 na mbi ndute 50 arari twankurukie kana rimwe ria 80 na bathatu kuma kiri cukuru ino yeko bakathungira university nio kiri cukuru ya nthaka ya cuka gicigo mbunge gwagikira gwata ciere irongi indute 6 na nkuruki aritwa 216 bathungirite kiri university. Kiripotera Wero TV mbitagwa Martin Mugambi.